دینداری گژھِ ظٲہری شکلہِ تہٕ ظٲہری کامیو پٮ۪ٹھٕ تبدیٖل یِنۍ کرنہٕ أکِس رٲبطس منٛز، أکِس جذبس منٛز، أکِس عشقس منٛز، أکِس تتھ رٲبطس منٛز یُس خصوٗصی آسہِ خۄدایس سۭتۍ۔ پرٛٮ۪تھ کلمہٕ یُس تُہۍ نماز منٛز پران چھِو، یُس تُہۍ دُعاہن منٛز پران چھِو، مثلاً یِمے دُعا یِم تُہۍ نمازِ پتہٕ پران چھِو، یِم ہٮ۪کن تُہنٛدٮ۪ن پاک دِلن یِمن نہٕ کٕہۭنۍ آلودگی چھےٚ خۄدایہِ مُتعالس کُن نزدیٖک تر کٔرِتھ۔ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ تمریٖن نماز توجہ تہٕ معنے سان پرنٕچ، تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ میانہِ وٲنٛسہِ وٲتِو یہِ کٲم بنہِ تۄہہِ خٲطرٕ واریاہ مُشکِل اگر نہٕ تۄہہِ امِچ تمریٖن آسِوٕ کٔرمٕژ۔ اما وُنکیٚنس ہیٚکِو تُہۍ پننٮ۪ن دِلن شکل دِتھ۔ خۄدا چھُ رحمتُک آگُر، محبتُک آگُر، لامحدوٗد قُدرتُک آگُر کہِ ییٚمہِ سٕنٛز ضروٗرت اِنسانس زندگی کٮ۪ن تمام مٲدانن منٛز چھےٚ۔ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِو تُہۍ خۄداے سٕنٛدۍ محتاج۔ پنٕنۍ رٲبطہٕ، پنٕنۍ دِل کٔرِو خۄدایس کُن نزدیٖک، پنٕنۍ دِل کٔرِو آباد، پنٕنۍ دِل کٔرِو روشن۔ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سُنٛد دِل خۄدایس سۭتۍ رٲبطہٕ چھُ پٲدٕ کران، سُہ چھُ روشن گژھان، پُر گژھان، اُمیٖد سۭتۍ، عشقہٕ سۭتۍ، آمادگی سۭتۍ، خوش بیٖنی سۭتۍ، پُر گژھان خیر خواہی سۭتۍ۔